Good morning, Mayam Bukurumzari. Notice window na yukuding is and talks about news analysis program that Thokchom Mangangcha na Mayam Butaram Noksari. Nasi Manipur the phone riba tongan pouches in the hour riba. Maru Faukarak Nanavida Maikoi studio that Lexinun Lebire. Miam na Tudog and Dona Sakang Naraba, Socio political commentator Minguna Panjaba the Pabung Posum Sonamani, Pabung Sutaram Noksari Pau. Pabung Sigi Han Bueno Laxening is Sikoigi. Anoba Governor Amasung Chief Secretary Laiden Matung I Lakiba President Rule Lak na Peace Purak Labra Haibo Wahang Galoinana February 13, 2025 da Gi President Rule Sarai Rakraba Matung Ahan Boina Manipur gi Anoba Governor Oidiba Ajay Kumar Balana Sia Lauduna Manipur Lenga ki official singi Ahan Bami Famam Pangtokrabo Aduga Anoba Chief Secretary Prashan Kumar Singhana Susanpur District Satuna Civil Administration Review Tokiba Loidana Susanpur deploy Tauba Security Singi Lucinga Singa Unadon Warishana Kibber Kuga Anoba local by Kugi Anoba Chief Secretary Aduga Anoba Governor Shina local level Kongtang Sidadi Pong Kamai Yangbe Yangbu President Rule Lakpa has say popular ministry Okogi Emily Mayam Gimun the Lerectabudagi Manipur की law order situation से फलक तबा मसे Mr. Biren की माँ के मराई बक्ति भाई बताई अफव तबक तौरुबा particularly poppy की थाब खोपा अफिम की पंबी थाब खोपा से आहा मलेरंबा government मयामपुन मुस्ने करीम तो तरुण दबा हन्ने जंगम दबदगी शुम चौथरपो मणिपुर से golden triangle से म्यांमार रोमदगी अमदी Bangkok from the Laos from the Thaidu Manipur the Lakare to Mr. Biren Chung with the Maiki Dosa Sekar How Giveni. How give the Mapung Pan Romanamamdi, Maramdi, Akwe Marekta, Tin Chung by MLA Mayam Jork Pudigi, Matang Town or Putan Pamunar Pudigi, President Rule Lai. A President Rule Lapus a Harauji Hiver Tadika no Haida Akwe Lepak Siga. Tangdu litana later by MLA Mayam Singh Sina Mohini Irang Houn Bapamuna Wadito with Mase President Rule Lakuni. President Rule Lakpase, Panakuna loan order say Hoichumi, Pubungam Daba, control Tawungam Daba, Bharat Sarkana Tankai, Manipur Tamdaliba, say former Chief Minister the Nangne Yumbu, Ching the Levisako Honagi, or Monamatona living among Anguni and Taurubanina, Tauri Musa Honabungam Day. Pataba himchava jaitamba miyoi singaktanina chumne heta hairaga government of India haira yagada wanatti makoi de terrorist ke group ngatanina makoi de mi sha hatpaga chap manana hatpada hangoi de group nina aduna president rule se puraktabu yadaba matang na thokpa akoi mi masin su phammunabada ayamba dissidents group mayam Manipur Thugaina Honabada Tobe, MLA Mayam Singchina, Namdra Manipur, President Rule Porakpani. But the President Rule Lakpa only me Humna Masepan Gadabani. Governor, Advisor, Amadi Chief Secretary, Advisor Hajibok Haptri, Kana Hapakani Kangde, Aduna Gom Hani Sarkana Tobung among the Punamak say neutral amo in a President Rule, Hivesina Rastrapati Sasana Hivesina, Mohimi Ahum Chief Secretary ne. The advisor ne governor Mohum Kaktan in Togudari files Yam Tuna Muptogani, decisions Loina Mai Maka the Luna Logani, the governor nam Manam Ganang say Kugi Chief Secretary, the security advisor, DGP, Makoi Mayam, Punam office keep paraphernalia, Loina Mari Mata Punamak, Matang Punamak, Unaba Kodma, what is Sanaba. This is a practice and this is a convention. Mal Lakpati Ahama Mayam Sakang Naba. Nothing important is important Haibu. Mokoin Haigani, Akui the loan order problem say Shinarapuni government of Indian Aquamas at Hok Pajana Togdavayade. Chumi Thani whom Mohina Panbata Secretary Ati Karim to talk to Wungam Derbasu, Secretary Tami the Shoidana, Hani Dona Punghai Pungama, Tabaktor Hurama Chain Hiva, Hurama Chain Hiva Adudiyara, Secretaries discipline of Ubu Pangani. Secretaries file move say every moment every minute the loina masematic charge chatkin letter with the chief secretary has to suspend Kudakta Tautorokani. Present rule is indeed tough. Popular government ki administration mark the Puvu Sasan se
pubung amaktadana mang tak lobita mu semgot sagala governor purakpanina adu governor chalaga unaba mayam punamuk wari utai saba khotpa sakhang naba khotnaba punamuk se it is a quite nature makangbam toi kanana who is secretary home who is the secretary koi loan order kanana pairi anana koi secretary administration kanana pairi home commissioner kanano chief secretary unadanta leire yare ati makha de leiba joint secretary bo deputy secretary bo makan makan leipun department pun khangba mai mathauni aduna mana mayam pun sakhang naba khotpa amadi mana pamba soidna hairamani ina pamba sini aina tahonningu sini adi he is a man of task. Laibajik Excellency Governor of Manipur, 𝐶 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐈𝐒 in Thokchom. I have my due regards for him. He is a man of task. I strongly believe that the Excellency, His Excellency Governor, he will deliver goods. Manipur issue, it is not a matter of joke. It is very serious. Manipur government was in limbo. Yamna mafam marang khangda lelbani. Ati tamak the government of India has deputed him and appointed him as a governor of the Soidna Poser Togani, my Tijangani, Manangam Soidna Togani, Magyama Toksi and a Mapung Pava Yam, Kokta the Baheba, Kotba, Kashmir Gumbugi, Jenke, Gumugi Mapam Mapao, Chehi Shuk say 370 article Lokopangam Daba, 35A article Lokopangam Daba, a Sipanamok, Sati points, Mayam Punamaka say, he is one of the architect. He is one of the designer. Mana Honorable Home Secretary Chahi Mari Lerekpai say Government of India ki 142 crore people ki whole Europe tabasi population se jaudrabane country kuntaretna. Asi puna mukya achobu issue puna mak loina mana honorekpani the master jam capable oiba administrator am oibiram banina, and being a governor he has been given a free hand to restore, to bring peace and restore peace and tranquility in the Manipur. I am full confidence His Excellency Governor in his short tenure or in his long tenure, he will definitely bring it Manipur into a peace and tranquility prevails in the state. Have a Thajabam Sima Leji. Yamnoji, Pong Makat, a Tarak, Narang, Sikogi. Lebaksigi, State Sigoina Yamaso, but Lupamo, Kokomina, Governor Unaduna, Miam Gelinga, Amukanjil, and Nabatakshin Kibulana, Tongan, Ba, Poinsing Yauba, Memorandum Pishin Kibulana, Topo Madana, Diffusi or a Massina Tokai Tanaba, Talak Libasi, putting Tawapam Tokte, Haina Kokomina, Governor the Taksin Cray, Aduga State Sida, Yamna Tuba, Governor Ama, Government Ama, Sembi Haiba, Wafam Sing, Taksin Kabatarebo. Kokomina Lokola Iba Kontang Aduga Governor Unaragas Moya Tamnamiba Memorandum Sida Kamani Yeng. Oh yes. Kokomi Haibase Yamna Pajabal Lupamani Labak Tivadi Manipur the civil society organizations Masingchi Yaman Ravadigi No women the Mangatara Macha Putoktan Association the Semi. Kokomi Haisen Manipur the represent Toba Tarpatanjada, Masi Mahi Marung Jangani. The Akoi Midi Amana Kakidura Waiku Makong Paniching Daba. Mark the Maning the Waigatra Aidu Oirudiga A Hodong Mayam Makok A Oibang Mudras Uchi Mayam Makok de Oige. I Nata Torpa. Kokomi or Taragi Cheshu. These are all matured Oiba Yamna. Hai Shimba, say example, Kokomi, the former Human Rights Commission Manipuri chairman, Obiramba, Kaidam Mani Amadi, RK Nimai, one of the most top administrator and who knows the Manipur ins and out. Mohigum Anigum Napuvi, the Kotna Toropa, Manipur, the Mayam, the CSO Mayangupuna, Chamina Bokotpa, is a labor pay. Adusa is a member Mani, Aisha Vice Chairman, Yauri, Samoy Matundi, in the Chache. And the Kokomi, I appreciate. Adokuna, we appreciate Nate. I appreciate that we all people in Manipur, the CSO Mak labor says Kokomisamatung in Gadabani. Kokomi have a Mayam Punna Changa Takata, Kokomina Mataguni, Association Amanamu Ultama Toguni, Amutoguni, Amanamatong Baram Kangdana, statements of Pumpi the Pumpit Bin. The leader, Karaumay Kangachana Bama Secretary Tamalaya. By Nakobi Manipur, the Kui, Toripuna Muslim, the Karikari Toriga, the Karihaga was sings up. And yes, please. Nakoi, the 60 representation Tharenem.
kana kana group se kan group tu kari lakhut ka dawan ko yam udum ta hairo haine aino Hare Krishna adu da ko di khangdre amana ama thagani amana ama prime minister thagani amana prime minister thagani prime minister da du yengbai matam su leite mane jengudur so only home secretary gumbal level digi or DIB gumbal level digi thagal patanjada then it comes to the cabinet secretary principal secretary to the prime minister tharakani moi hum mari sinat di kanam da hanni jengu tale du mana hai 60 organization na Manipur sigi peace product na ba India government na mase ko honabi hai atu kanai mawa kana loguna amna mu tongane iri amna mu tongane iri kar mai group la kholuge mase Bharat Sarkar da kona file se process ta udan hairin ai di ka nu khumum khangdre yong lebiri wa CSO puna mak 60 association na ai prime minister thakre loire Egypt prime minister se ma ki marup ma koi prime minister ki level da mana kai ate topa country ki prime minister or president obe dun mana igre association ke ai se president ni India ki president Miss Manmosu masu president ni ma kai ye chap mane et part dai wokan je pugre koi se aduna koi association form to tokpiu association thupchen biu madu to Manipur ko ngak pangangmani kokomi saguli kokomi point to point yamura mana ai point mem se koi gi ministry install to biu madi sumain to na koi Myanmar di laiba koi gi han MP or mio singa lakna kotna jik man ji se toriba koi thanglian pau kan leriba goite kan leriba han Myanmar the ex MP or mani ma kasakar mai tan Manipur de lerino madi PS how keep ka leramba madi masa sombra trek tagini masa Myanmar ki citizen ne karamai to ne siga suspension of operation de kamal lerino karamai to ne mokoi India government wari shari bano adi election se thone tahun biu madi koi Manipur da koi popular ministry loina thone to biu ko hybrid chingbo ko ne jam na phatina point se jam gre man hari se mas thagani ngaktani adu governor se jam punna jam lum na logani aduna CSO mayam de hangachege kokomi se mayam chengna thagat panina akoi individual people statement or address to the prime minister or president or governor p is a toxi adu di kokomi who is kokomi you nobody and amukum haju pale lengang na mukhalak patar da koi ikai ne thokani adu masing de koi khangmi na si civil society or organization akoi punung ngasai ke waikhogi culture chanabi am ka khidor amna muching dhabi adu Meitei ki culture ni do mase ko mut pani mase ko pangan solak pani akoni siga tawri punum se Delhi ko man khangde khandi gano lamphel da leiriba achu chuba mioi sing intelligence ya achu IG level da leiriba mi ahum leiri makoi sina aina kadi tawi ngasi siga ngangi base moi recording tarungani adom kari statement piki mi kaya na loop site mi kaya na kari ngangi punamaka se everything on record the minute to minute thari bane Delhi da akoi mase kaugum si akone tawri punum mase kun loli nai khalli kholim punum do mase moi gi tamak te loi na moi na koi gi radar da moi radar da koi loi lei grabani makoi na koi se kadai de challi ai gari number kya no ai mobile number kya no ma kana tinadui kana wari sari asi punum mase loi na khomjen bam koi mathongni khomjel laga tasal laga Bharat Sarkar da time to time minute to minute pung adigi pung hour to hour koi nomui manung da masi information se morning dama afternoon dama evening night dama thari bani manam madana khoi tawri punum sa ada phagitan to e khoi khangde ai sigai women society ai lupamani ai chala laurol ai wa adum wa se kana ta gadage taroi aduna akhuna pamjabadi kokomi leire kokomi makhad ko chamina si kokomi se ko ni samga pe jadra bukhong panching da se no you are not fit latho akhoi hai se kadauge tabuk phajana ko ne so akoi icha isu ngaktani makoi ne tori pun mo sacrifice tori pun mo se ko thagat ningai ni mase ai trapta di specially ai am thagat chei adu mayam punamak association punamak lup punamak koi makhad leminasi akoi agenda to wana leribusu lipa ke tor putan jade kokomi you lead we appreciate you are playing a pivotal role we agree aduna koi mohida apun mapirisi sagatsi makoi harik popun makoi lominasi madhut government and governor or maybe chief minister or maybe prime minister loin or home minister makoi shoidana tagani adui tamakta mai young major association lady ada Nagaland lady Naga student federations makoi lit town lady akoi gi Naga mother association lit town lady modi association amani khatali akoi lising ama makai lising ani association leibanina madu tobi gana kanana su koi thawa sade
aduna koina se pulau to lauru ta ga da nate group se sum tasalag amakakta ko komeja tamaga sumain ton pyramid system tamaga makoni delhi de chatpa umlaru ba makoni ngak pusam lumna lohun si adu hojikti lauri mase koina mohida apun nupi gum si akoi sagotsi haibe simtang ai thamjige koi pong yam noi je pong makha tarak boda laksening isine koi hoji ngarang dagi chatha bau ki ba class 12 ki exam da angang mahiroi lising kun ma palom saruk ya na pangthokre adugi makha tarak boda manipur gi yamna mahiroi singi ahan ba koi gi lanpham mani aina su haina ba koi gi class 10 gi exam sina koi hayeng dagi koi hawgoduni bo hawgodoi ba class 10 gi exam se mahiroi lising kun 33 lomna saruk ya na pangthokaduri center cham ga yankhai manga romda ado jiu manipur de leiri ba phibam asida mahi masing tambagi phibam da doki matek apan ba kamarum pikhrabasu sahi gi thadaba adaba exam sidi susoi soi da nai khoi pangthok na bagi bo sem na su sem sa punamu loi sil laiba paw sim phonari koi jiu oiri ba phibam sida ado mahi roi sing na thengnari ba khudong sa da ba mayam masig lo na iroi na mahi roi sing laibo lep ga dori ba class 10 gi exam hiyeng dai haugadori ba sida di pawung kamaina thambini bo masi yam phaji yamwani education gi department na honabi dana pukhlaiba masa ba ko isa ba ko imung da ko tangdung letan lebing ngam da batan jada mi lising kuntre kunnipan gi exam conduct to sigi hajigi phimum da to khulaiba se yan phaji education department bu ana thagat chei exam center cham ga tra inthoini hairi mi lising kun mapan go humbu mangani sharuk jadna class 12 ki exam cha ho gre adu mokoi de pende bam leiri pende base kano de mokoi ni exam center tha base mokoi paisa pige de mayam center mayam de pi do paisa se government na ngarang bhomadu pibi de na karamain to ne exam se conduct to guni miscellaneous item mayam chang de paisa na leige de khok de poche mayam to de punam hone de ba mi chepgi paisa gi bhara pi de na chingba kotpa mati magi daily fees pi de ba adu to de kari kari makhan khan leiri si paisa mayam se pibi de haide yam warona thangal in Manipur government education department karamain to no soto rino hojikti education secretary you are all in all since the minister is not there. I think you should have looked into it. Such kind of a silly things, the complaint coming from the teachers who had been working day and night. I think that this is not a very fair thing. You should have done it much earlier. Milising kun mapan hena exam cham na trani thoida mayam mafam na chatna chatka doriba khopra paisa nung sagi darkar leiri si leibi darkar leiri mai gari fare darkar leiri gari ware chatpa darkar leiri questions paper hondok konjing na kyamu taxi wai be darkar leiri adu leiri mafam pungu leiri sipuna manga say this is very silly things. How the Manipur government, how the education department, you seem to have ignored and you have not taken care of it. This is absurd and ridiculous. Akoi nuaite assume thabukasi masi thoi if karigumba oja singjira thangalaiba complain se sen tomatic chana phangdiri akoi chapam kopam mafam khangdan leidi kari taguni khangdiri haide ngarang bosumai karim tamasi decision lobung amdan lei haide jam nuaite mom phongdoi masi yam nuaite masi administration you have committed a Himalayan blunder nakoi tabam thokte nakoi na leiriga secretary the phamna leiriga how do you know and what do you know teachers ma'am jungle the lady ba athapam pham the lady ba mafam phamam bo leitaba chair bo indina phangdaba jum sagai ba the lebi se jarung mani adu chakadaru khokkadibo mayam land the ma'am chang de punong sigi a mere amount of government of Manipur matam chana sanction tawdawase I feel very disgrace noite akoi mase we squarely blame you adura mase tobigunu matung that is such kind of an incident or for this kind of incident you should not bring it to the notice of these teachers, those who are really sacrificing their lives. I will something I thamjage yam noise pau makha tarak bota laksening isina koi jiu lady be session asida MP oiriba koi Rajya Sabha gi MP sana jawbuna sungrang si Manipur governor unaraga koi huji pangtho liba development singi matang da paudam ki haiban singba tongan no pau singda phona re haiba tare pau
हाइब अखोगी हुजिक एमपी ओइबेरिब एमपी इनिंथौ सनाजाउबना अखोगी ममांगदा अखोगी पार्लियामेंट तोंगान तोंगानोबा फजरब वाफम कया ममा अखोगी मॉडरेट एग्रीमेंट की मतांगदा फौबा पुखटपीदुना अदगी अखोगी लोल असे अखोगी हेन चाउखननबा अमदि मसिगी मतांगदसु तोंगान तोंगान वाफम कया पुथोखिबगी अदुम फजब लंबी अमदा लाकपगी मतुंगेना ngasisu mu अखोगी हुजिक लेरिबा सिचुएशन सिगे मरी लेनना अखोगी हुजिकी अनोब गवर्नर सिगा उनरगा वारी शानाखिबगी तोंगान तोंगान पाउचे सिंग द फोनरी अखोगी एमपी ओइबा अखोगी इनिंथौ सनाजाउबना चंगसिल लइबा खोंथांग मागी लंबी सिदा अदुगा ngasi यावरि पाउ सिददि कमायना येंबियाइ पाउ संगना हरबजा होजिक राज्य सभा की ऑनरेबल एमपी लेसन बसना जाउबा अइना मापु निंधौ अमा ओइना इना थगचरी मा कई जामना नक्सन अखो यम तेनेजी अइ यामना मापु मुन्नकन मानो सैब खंबिरम गुनै खल्ली अखोई सीएसओ की मतांग अते अते स्टेट तक कोई चमिने खोबन सम तोरमे वसिद मा ऑनरेबल एमपी महाना तोरप थबक सिंग से इन तपना मखन मखन की कोई की कल्चर की मरमदा कोई कस्टम की मरमदा कोई की कन्वेंशन की मतांगदा कोई ट्रेडिशन की मतांगदा कोई लोन की मतांगदा मखन मखन की पुथोरप से यामने इन तपना मन पॉइंट टू पॉइंट पुथोरग राज्य सभा द हाईएस्ट बॉडी chaired by the Vice President of India, highest body, Manipur position. My presentation, I appreciate, I thagachai, ma wa kayangang the mio yamani, ma chak suma kanto jede, Manipur points, pam loan the Matana Puturupa, currency matang the miti make Matang Puturupa, akoye, Tamukta, makan Puturupa, musabisi, really must thagachai. Adanama politics took kayangang the vasu, Manipur Kanaba. मणिपुर के चको तरांगे मयाम पुनमक्ता मान पुखलकपा से मयाम के मयाम मत पुखलकपा से दिस रियली आई यम थगचै अदोमने तबलिबा लेसन बसना जावबा ऑनरेबल एमपी अदोम मैन खुरमजरी अदोम से पाबुं मैन कवी अखोय आई नुंसिजै आइनसु थगचै एनसु खुरमजरी थबक फब तोबिगो अदोम कुइना पानबिगो कुइना पुबिगो मणिपुर के मतंग अदोना पुखटपरि मखन की मतंग पुखटपरिबा अखोई डांस की मतंगदा कोई नेशनल की तम रिकॉग्निशन मतंगदा अमगी लेउन की मतंगदा अमगी मतंगदा सेंगी तमक्ते हो इवन कोई करेंसी कोई मिथे मेक को हापनरबा होनरकपा पोखटपि खोटपा हान लेरमबे एमपी सिंग से मचिन से तुसलगा वांगांगा मिनिस्टर के लेर मचिन से तुसलगा तबिन लेरगा मीना ngang ताब मीना ngang फवंगांद को टेबल फुबु ngakta उने तवी मोइदो देयर ऑल द डेड बॉडीज ngaktani अदो सना जो लेसनबा man तोड़ीबसे गवर्नर उनरुबा मन गवर्नर द फजना हाइचब खोचब तौर पॉइंट्स पन very laudable थागदिंगाय ngaktani मा वाके ngang राजनीति की चंब मकनत्रबसु गवर्नर ऑफ इंडिया ना पामा पुनुंग सीवीदन मापु राज्य सभा खनबिरको इट इज अ ऑनर इट इज अ फीडर ऑन हिज हेड अदुमा मदिगी रिटर्न मा थवक तवी अदुना तपना मान पाखलबो पुनमसे 50% गुम्बदी हजी बहुत अचीवमेंट फंगे अतेसु फंगदब यामनो वाली अदगी अखोई डांस की मतंगदा कोई लोन की मतंगदा पैसा की मतंगदा ईशा की बिति एक की मतंगदा मणिपुर पुण्य हिमिनबगी मतंगदा हाउ चोंबगी मतंगदा आ लाई हक्तंग ट्रेडिशन दि तरुप ट्राइब पुनम कौरगा माके कोनुंग दे चलगा मयाम मेरा हाउ चोंबगी मतंगदा मयाम पीजे पिथक तौदना ngasi मणिपुर लैंगाक थाजद्रबसु निंधौबु इनिंगसंगबु मासे टिटुलर निंधौनन हाइना ओजर पावर लेतबो ओरबसु मा पुदेसी बोस ट्राइबल पुलमन मापु यम इज्जत तवी मसे थगनिंगाइनी अखोइन मापु खुरमजरी यू गो हेड लेसन बसना जावबा अखोइन अदोमदा अखोइन ईश्वरदनी ये अदोमदा शक्ति पिबिउ अदोमदा हकचांग करीमतो अना एक लेहनबिगनु लेपाक के तमक्ता राज्य सभा अदोमना अंगम पॉइंट्स मैम दो यामना तेन मा पुथोई याम सांगना पुथोकता हाइगदबा पॉइंट्स मैम द इंग तपना ताई कनाउन पुंगमा मखाई ngangusu करिगम विदाउट एनी सब्सटेंस मन nganगसे करिनो हगुल लोशन मंगमदन तोकपो यावे कांग्रेस की लीडर जम यावरी आईएनडीआई द लीडर जम यावरी पुथोकपना पुथोम लांग होरम लोशन मंगमदबा अदो खुगी राज्यसभा एमपी लेसन बसना जाबो मा इंग तपना मिनिट मंगा गे मा वांगांगनी मिनिट 10 मैक्सिमम ngangbसे टू द पॉइंट मा फजन ngangi the chairman vice chairman the vice president of India highest body ni munlatai munlawi bharat sarkar na su manangang se munlawi aino koi asiguma mp asiguma leader akoi pame laibak phalabadi
Why not that he is being selected, then elected as a chief minister? When Mako was a Koponing, Aduta Tangulita, Lerikadra, I was a INDA group on Sangachage, BJP Sangat in fighting the BJP in one PR Podedana, Adunakun bro. I didn't know why PR Podapus no him, mother no Mapam Chausi Chow, the Mamu Chausi Chow, the Noimam Puna, the lady Tanja Pramangido. I don't know. AD Lesham Sanaja Mio must say. Chief Minister Guma State ki head of the government ay pohni ay tarap tegidi. If I am wrong, pardon me. So in a public mem ay has a tabiram money kan khandabi visujay. Kari guno Manipur the political parties roko punal lay doruba. Why not the Lesham Masana Jao? He be allowed to become the chief minister at this juncture. Mayam tumin alone lay higani. I was saying Tajum lady, I know man pukuli points on my tagache, I know Mapu Kramjiri, I was something I tamjage. Hoi pong yamoje makadara kuda laksaning isikogi. Imagi Mairagi Narang Manipur Press Cup the Pangtoki Pau Informa Mada, Pongdoki Wafum Sintonga to one paus in the Yaunari, Maroni Quigi, Sayol Amagi Manunda, for Sian Lototuna, CM Kanbangam Drabadi, Miam Yaba losing Ba Ama Kalagani Haina, Imagi Mairagi, Imasujatana, Ram Fundokiba, Wafum Masita one to one ba, pouches in the Fonari Avatari. Mani Quigi Imagi Mairana Fonduru, Wafum Sidika Mani EMBA. Jimbu. Anchor Sahab saying Nigeria Akui si kan akui leader se kanan akui khang da mana amana highway se imagi look na tori si mukoi mani mathoi chak na tor puni chumi Yambu Sujata aigi ichanni CSO da khoi myam akui lon akui chamini mak mamiu yama Delhi chapata government of India na mapu house arrest tawdana phane kuina mapu thammi adui tamakta Government of India, the Ayesam particularly Aina Nang was a Taram Delhi the Kangde, Tabam Sutok the Ayu me Chamaga Nipuni Tokro, Munung the Ayu mean Nang with the Kastani Tabam Tokti Aduga. I begin a court that the Aina Nang Hipno to learn a little money. Madam the Aina Prime Minister and the Home Minister in Hangache. I don't want to the Chen Manipur, the Chaki would do no coin of Manipur, the Delhi government, no coin of Mapu house arrest on the Tambiri Karigano, Manumai Pada, AK 47 Pirate, Kana Hatkani Machakribano, Makar anti-social elements, no, Makar Bharat ki Birudhi the Man at Tabak Togrege, Karigitamuktana Manamas, Thamase, procedure of Malay, IBG report of Malay, state intelligence report of Malay, Makoi Anis in a Tabani. Makai group anis na tharaga Sujata house arrest on money. Other pump with Delhi me na kana kangadorino. Akoi Sigegi origination, Akoi Sigi Tobani, Marka say Lepak Togaibani, Marka say Adu Highway say Manipur Sarkar, Amadi Government of India representative Playriba, IB and Subsidiary Intelligence Bureau and Special Bureau. Nakoi Miam Satabum Toi. Since not at all terrorists. Adugam. Terrorist group mayam punumukati na koi na kum thokpa Delhi the mayam punum India government bu say can a member of parliament. Sometimes somebody brings out the issue. Prime Minister bu human Prime Minister haine. Why not that kind of MP? That why not you suspend government of India? Adga Sujata na challaga mana the meeting jauruge haine Delhi chacha badde. Why you have why you have kept the so many days under the house arrest? Is it justified? Nakoi house the Prime Minister is a non-biological Prime Minister. Have you chumbrane? Mina nupi ama maka pambado mana luhongjare nang ipunsi kain wata ide lepa ke kathokani haidan masana moni janajan tokcho batu. Some parties from the INDA, you squarely blame him. He is a non-biological. Macha pokpangam the mapa haigumba asu wahishu haibada such kind of a third class, such kind of a unworthy language you have spoken in the parliament and even in the papers. Adu matakta the government of India, why you have not taken any adequate action on these people? Is it because they are MPs? Is it because they are Rajya Sabha MP? Or is it because that they don't they are not within the ambit, they are not within the purview of the Bharat Nyaya Sanghita? Adu karigi tamakta Sujata Gumandupi mabu Delhi the Para House arrest on Tambili. It is unjustified. That's why Bharat Sarkar, we don't like you. You frame the two rules. One for the big people, one for the poor people like us. You frame the Bharat Nyaya Sanghita two rules.
So this Bharat Nyaya Sangita sometimes we don't regard and we don't believe because you don't apply and you don't put your hat. Aduna Sujata kui group na mukoi mayam chungna hairi bese mathoi chak na hairak pani kada wo masina mapung phabang ngangmani ngamoy aduna masina loan order khadi thokada wadoi mali ai masi request appeal tojage ima even ichan icha singam pubire punamam masi kitang khandaraga tobi with phagadra akoi se popular ministry pami popular ministry se kan akoi thagalaga akoi khong se mone thang jandhat piramase masi somthing khane bisina kedogya Prime Minister Modi ga Amit Shah ga Government of India laga no Chief Minister se no siga pi de jade na tre no je to hollo hai de haira moi dina ko Chief Minister mu khan se akoi min thugai bani akoi min manghan bani akoi min thaje da maram di loina Chief Minister tan ma puna munena hab mudgi 60 MLAs lone Chief Minister oining turn by turn rotation nine to hollo di phagedabni handi matang na to holli puna makse mase President haji ke caretaker government da tainabam leiten khalli government of India da tainabam leiten khalli mas akoi mina laisa khudak ki ina laisa bangaktani aduni ima ibe nicha nicha kun numitani gi manungda lengak sembang ngamdrabadi miyam marktu luching ba khallagani mas adun khanbado tobudi upon with the pijoro adu kana adu kun khangadori se adu government of India ne accept tagudra toroidra haji PRC leiding tanjada adu tohon the main cost adom se khangi aisha khangi adu marak ta khurak ki ina lai sharaga akuni ishagi ishai khong se thangne janjan mani adu tawta PR lak pune ai tarap de PR lak pase ai harauji muram de kalana PR purak ki akoi min purak punatro min government of Manipur na government of India had no form to no na pam bodo to kerak len mi sambir patra lakta kerak themje de themjun hai mukon hai pun no aisu oigani adom se oigani masu oigani Chief Minister adu kana de PR hai ngam der PR purak pani adu imai ben ichani chasina to widi punama apabang aktani loji adubu matang le siguma yamne luba matang da achu law and order ji PR gi rule lina katang di khanda biba phai PR gi rule dadi akoi ge popular ministry leitabani na law and order mukoi na paibani na moine toning mita tor putan jada adom pullaga khollaga tawrga pude jail thamada akoi mitte pi tagani akoi nungai jeroi akoi na highway da tabiroi aduna asuma akaiba kayam asoiba kayam lakpata jada akoi thengnabada akoi wakanam ta lobiroi Bharat Sarkar na or moine toning bata PR mang moine togigani adul mase koi ge asoiba asom kayam lakani asipunam oi jet jengbiraga imai ben yu lupuna mona kari toru phagadege haido khanbiu haibe something ai appeal tojege oi pong yam nuai jai makha ta da laksaning isina koi ge MP oiriba oza koi jam bimol mana phongdo ki statement na si sui koi ge tongan pause sing da phonari miyam gi awaba kok nawa PR thamlaki banatte BJP na sanaba politics ki saruk amani haiba mano phongdo ki wafam asi tongan pause sing da sum phonari haiba tare oja koi MP sine phongdo li wafam sidadi kamaina yengbiu oppositions ke party de leibani makoina BJP de attack to was honabini adu opposition de leire haidna matam punamakta a tegine jet fall level nongane nimita ba makong pa na chingdakina koi thabak leita akoi thabak leitra se BJP ta de akoi ipai pu sirwa sa han sora chaloi asun gi mach se congress se dum BJP se dum chingthake han adu khanbadi lale tobum tokte genuine be point Professor akoi jum bimol mana puthori be point sai fully endorse masa irang thoili basa BJP ne shon badi thon bani BJP na masagi manung da government of India na haire na koi khanjo bodon na pa mad khallo na koi ni Chief Minister ohel se kari kai herge ase congress ne thing badi na te dana ko akoi jum bimol ne thing badi na te dana the man have se e endorse tawi irang thoili basu Manipur government ke Manipur BJP government BJP leaders Manipur government de haji leitra bani na BJP leaders and thon mani adu hanagudur ba sunagudur ba haji PR pori ba haji chingdana loma tamdana loma haji bosu karga tawgum di tawi karkar di managum se tawi adu matang manatagum se tawi Bharat Sarkar na sukuni jeng bada kaino khoi myam khangdir ba se Bharat Sarkar na niyam se ani thono puthok padegi chin kuki jogi maige khatan lumna jengbugum to ba se myam khangba khambi dabra khangba de khangbiu ngasi tholi ba pulam ase akoi machine su mot manadaba aduna khara tarai thokre Bharat Sarkar na Manipur Chief Minister da lothok pase mana lothok pani
भारत सरकार नते बीजेपी हाई कमान लौथोकपनी अखोई लीडर सिंह यामना सोंजबा अखोई लीडर्स पुनमक ए दगनी जेक फाउ ओरबे बीजेपी की लीडर्स पुनमक स आदे चलग मखोंग पानी हेत खोरमुबा मी हे थुंगदिर ममंग द मई खोंगुप तुगा हानु खोरमुबा मई खुरुम द चलग हानु खोरमुबा मी का थोरप तंजादे थोरी सतरंग साने खोरमबई भाप तो अदु तोगनो मीने यम लाइन यम तो न खले आ खोरम जे दो लाउत सर नमस्ते सर हाई बजाई दनको जी हुजूर कहने तो चलो सतरंग सान खोरम हान म थोरक पे ममीदु उबुदे द खोरम जातो अदु म नाटक तो अदु म तोबुदी हेंजन बदु तोबी गनो हाई बे वातनीदा सेकंडली नोंगने नुमिताब दिल्ली द लेबे बीजेपी हाई कमान ना अंगांग मचाला कोबुद ए यू कम एंड रिच इन द इवनिंग लाउ थुंगल ngasi थुंगल लाउ हयिंग थुंगल लाउ सि थुंगल लाई दिल्ली द चलो नोई एमएलए कुन एंड आयु नगनो होम मिनिस्टर चलो ngasi नुंगदांग हम चत्रबदि नकोइबो आइना मनि दिल्ली द तांथोकनी चलो न मोई एमएलए कुन यंग केमी काय ग्रमदि हिस्ट्री मु केम पुआर द लेहोदमे अदु मोई प्लेन फारगा लोइना म एयर चार्टर प्लेन फार मी कुंद चलु धमकी तो ने चलु मोई कुंद तांथोरो चेन लाइदो हाय सेम ऑन मणिपुर एमएलएस नोई एमएलए का नोई यम चौथोर नोई का लेम न कोत न कोई ऑनरेबल एमएलए का इस नोई कावरबने ऑनरेबल का दोनो हुंदोग कदाय थममगा एमएलए ने चलु अदु सुमन लोबी दे नोई चेले मु लाइदो अदुना एमएलए मसे न कोई सिगई चटकनी आदमी मु थुगाई भी चलोनी मनाकोन मु तमजलुनी आदमु चकनी मु तमजलकनी अकोई एमएलए नि कैसे स्टेट में लेबिद मपुंग फाबद चीफ मिनिस्टर अमन कमांड तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट मखु थिंगजे सुंगा यादे व्हाट्सएवर मे बी अदो कोई गिदी खतन हाबि नंग हेंग नंग थुंगलाव अमई पाव अमन हेताबद अमई पाव अमन हेताबद अमन हाइजलुनी अमन हाइजलुनी कदो तो हाई कमांड से कोई से अदु म पाव ताद देना मुझे आपसे ये आग्रह करता हूं बीजेपी का जितने आपका हस्तियां है आप ये सुने राम सम जदू मधु आपके कानों में जो खबर देते हैं वो कहां तक सच है ये जरा आप ध्यान लीजिएगा राम ने ये कहा फिर सामने दूसरा ये कहा फिर दूसरा ने ये कहा हर एमएलए की बातों को आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो फिर आप किसका बात आप सही मतलब आप समझेंगे ये मैं आपको दोहराता हूं बीजेपी का जितने हस्तियां जितने दिग्गज जितने हैं आप जितने मणिपुर को जो बर्बाद किए हैं ये आप दूसरों लोगों कितने हजारों लोगों की बातें कान में आकर के फिस बातें करते हैं और जो कभी सच नहीं उसको भी सच बताकर करते हैं। अब सभी को बातों को आप सुन रहेंगे तो फिर कैसे चलाएंगे इसको आपका मणिपुर को। आज सबको जो इतने ये सर्वनाश हो रहे हैं आपको बीजेपी का अपने पाव को अपने कुल्हाड़ से अपने काटे हैं आपको मणिपुरियों ने आपको पाव को कुल्हाड़ से काटे हैं बीजेपी को सत्यानाश कर दी। बीजेपी के ऊपर हमारी इतने जो जितना श्रद्धा सम्मान जो थे वो पूरा बर्बाद हो गया। बीजेपी वंश खत्म हो गए। किसने की है? आप लोगों ने दिल्ली में बैठ करके अब दिग्गजी जितने हस्तियां हैं आप लोग हमारे यहाँ से टेलीफोन में फिस करते करते अब सुनते सुनते आखिर में इसका अंजाम क्या हुआ? मणिपुर का पूरा भस्म हो गया है। और आप ऐसे मत कीजिएगा। चीफ मिनिस्टर को बुलाइए, चीफ मिनिस्टर की बातों सुनिए, बीजेपी प्रेसिडेंट सुनिए। इन दोनों को बातों के सिवा आप दूसरों को राम सम जदू मधु को बातें क्यों सुनेंगे? यही हमें आपसे प्रार्थना है। ना मैं बीजेपी हूं ना मैं कांग्रेस हूं। मणिपुर को आप जरा शांति से लाने का आप पहले तो प्रयास कीजिए। बीजेपी को झाड़ो मारो, कांग्रेस को मारो झाड़ो, मणिपुरियों को मणिपुर का जितने ट्राइबल है चिनकुकी जो टेररिस्ट छोड़ करके इन्होंने जो हमारे ऊपर नरसंहार आपका इस तरह नरबली जो डेली जो कर रहे हैं इसको तो आप इसको बंद कीजिए। हमारे ये आपका ये भारत का राष्ट्रीय मार्ग 2 नंबर और 37 नंबर को आपने हमें जाने क्यों नहीं देती भारत सरकार? क्या गलती की हमने? क्या हमका रखाइन का है? हम चिनकुकी जो टेररिस्ट की तरह हम परदेसी है। हम भी कभी आजादी थे। हम भी कभी भारत में से आने के पहले हम एक आजादी एक राष्ट्र थे आपकी तरह। आपने क्यों हमें कैद करके क्यों रखा भारत सरकार? 37 नंबर नेशनल हाईवे और 2 नंबर नेशनल हाईवे राष्ट्रीय मार्ग क्यों आपने हमें अधिकार नहीं दी? हमें रास्ते तक अपने बंद कर दी। इसको तो जरा आप संभालिए। नहीं नुआईते मने तौरुसेसु बीजेपी तौरु पुनमुसे मथक्तसु नुआईते सिगसे नुआईते। वी डोंट लाइक टू हियर द बीजेपी एनी मोर। सुता तानिंग द मोय मवा साहिब सुता थमजगे।
hoi pawung adu makha sa thajarak pa khoi ge huji huji social media da ngarang si video ma viral oi ri haiba tare khoi ge hanagi BJP gi president oiramba khoi ge Bari Sharma na phangdo ki wafam asi khoi huji huji social media da viral oi ri adu ga ngasi gi pause sing da so yam ba yauri khoi ge Biren na Manipur thugai bani aihak pu kayarak anna hat na ba hotna ki haiba wafam phangdo kheba tare hai khoi ge jiki PR lakraba matung da adu ga honorable CM khoi ge hanagi CM oi biramba Honorable Biren na fam thadokra matung na BJP gi manung dagi khoi fam pairi basingi marakta tongan tongan wafam phongdorapagi makhada khoi ngasi su khoi hana BJP gi president oiramba Bari Sharma na phongdokli bo adu social media da viral oiriba video si gi matang da pong kamaina phongdoni yengbiu hana nungaina palingi tanjada lakta akai bi thok to su kalam ta masim da hairoi haji makok to leitrabani nai to makhan makhan ge thorakani Mr. Baris ki matang da मोई पालिबा ममांग दे BJP की अचौ चमियो से करी नुवाई तब ले कदौरी मसी अखोने सो दुम न खन निंगाई नेने सिलते मोई पार्टी मसेन नि हजिक ते सुगु मच थोर खिगने यामना अदु हजिक पो केयर टेकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेडी माने हन खंग मनी मसे मोई पार्टी मसेन गिना अखोने जिगम न खंग बि दरकार सु लेते अदुगा नकनानी मुत नुंग लंगना बनी हजिक नकनानी मुत नुंग लंगना बसे कनानी जेंगुदुरी कांग्रेस ना INDA ने जामना मुन्ने जेंगनी कांग्रेस ने जामना नुआई ने जाम जेंगनी अदो कुई समना हरगा चफू कायरबदी चफू दुग चेंग चाखर जाउसने क्वाक मयम कोरगा अम उरे क्वाक कन मयंग क्वाक हाइनम मिटे क्वाक मयंग क्वाक कन दार काक पाती काक कन आ द प्लेन एरिया बंगाल बिहार दाहिनी अदुने क्वाक मयम कोरगा जिक मयम क्वाक वा लाउन मसे थोरकी गे दोरी अशेंग मसरु करिनो दुदी माने चीफ मिनिस्टर मद माना एलिगेशन तौरई बनिना कदाय बो चुमिजन माय गी मरान से करी लेरमी अदु कोई खंगदे माने तौरई से कदाय बो चुमिचम सिदि खंगदे मसे कोई खंगदबी खंगदबो मसे पर्सनल मसे मोय तौनबनी अमन अम तौनब अदु ख्वाइदि दि नाजी की बीजेपी शोलिंगे तंजाद मखन मखन की अटैक तरुखिगनी अदु पावर लेरिंगे तंजाद कीदना करिम ता हाइने दबुगुम से तौरई हजि याम थोरखिगने ड्रामा जेंगदा नुंगाइगे दोरी अदुबो ultimate result karim to kana roi nong dak ta tin sel ga mai da taga da wangak tani adur masin no tawning mata taw ki karim ta haije roi who is Baris ai khang bi darkar su leite mana tobe allegation may be correct may not be correct chief minister ma je caretaker lady still he is a chief minister certain my ge mana lobung amba my party munung da or president sarda ko lady मोई खनर करीनो चुम चुम दपुना मोसे मसे मोई खनर तशने बसु जारी जानी मोई मसे तुमिन लेबसु जारी जानी अदु मेरिक पन मैजाउ बी हाइबदो मदे थोल लपदी नोई पार्टी माइद नोई नसाना नोंदक तिनसेल नोई नमाइद नत लोने तागदब ngaतने मिस्टर बारिस खंगदे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खंगदे और बीजेपी पार्टी खंगदे नोंदक तिनसेल माइद लोइन तागदब ngaतने मीना लाग नोई नमाइद तिनसेल गदब नते नखोई मसे नत तौनोत मयाम खोई मम नोकनी दो मसे नखोई मसन तैशनो कनानि चुमी चुमदे हाइबसे नाय मसे मसे तैशनो हजित फुदुर इबसे कइनो खंद ममांगे द फंगदो मदि मुसे नुगाइगदबा अदु हजित फंगदो नरी यारिम को मसे नोई मसन तैशनो अखोई पेपर द उदो खोपद मसे मचा मसु से मी हानन सिनदन कन्न तौरिए तंजाज सिगुम ए ट्रिपल इशू करिसु लेतब नोई पर्सनल मैटर तो वुदि यू बेटर सॉर्ट आउट इन योर ओन लेवल इवन मसे मीडिया द का पुखला पुखला मीडिया दी कदोन मयाम प्रो तहलगा पेपर मयाम से कर इंटरेस्ट लेनबा सेल जुकरे हेननबा इशू मयाम पुखली मयाम से मीडिया हरेदना लाइन में इबद लाइन तारा इबद मीडिया कौय अचुम थोरप तंजार द लाइन तारा दुम द लाइन में इर थोकिने खजितम मन सांग इनिंग इरक तंजादना पेपर से पेज अनि ग इरक मद मीडिया कौय अदन मसे इशू म पुखलक से आई नकन निमक ताहिजेगे नकननिमक particularly khomjina hijige amaso barisu ichani nakoi mesan taisano within that one hope that the honorable chief minister hajibo pubiri bunela karino tawri besai da kauraga noi thamjan ko loishalu before it is too late natra badi sum कांग्रेस को खु दिगे मु ngai le lai rabane mai ampuna musa tawja sari se haina loin ngai ne to honbi kano amuk se ni ikai besaru ko se podakani aduna mase manu munu da loishan mana phagedra अदर मने बीजेपी के प्रेसिडेंट सरदार से रिक्वेस्ट सब्जेगे सरदार न खंग नमसे लोशन नब थुना तौदना इचानपा सेगे कौबीदना खोतना करिनो थोबिना नुंगाइतब से करिनो खोतना अमन अमब सोग्रस अमन अमन ngakpiba अमन अमन साग्रस खोमजन बिबा मसे को थेमजन बिबा
loisannaba tobibana phagadra haibase I am neither BJP nor Congress akoi wadu wathok thon biganu asagam chawraba issue thoi isu matang sibu khotpa naibu khangdi matang se kasile to party masena tawnorak pon ngai tabo haibase yamni kai mayam thon biganu masel loisallu noi masena haibase something thamjege pong loisilak bada thamjani wafam sini khoi gi union government ke Ministry of Home Affairs na hauji santi gi wari sanaraga leiriba pampaina luchingba ULF ki kem sananaba ministry na lupa koti kunipa longi sempham kaithona ba yaba pikre bo pham sing pawse sing the phone ri khoi ji tholiba lal asiga khoi gi yam nakna na khoi gi pisto tawkhiba khoi gi Manipur gi yamna lireba lalolupam oiriba ULF ki pampaina luchingba kangbu sigi khoi leifam sananaba amadi makhoi kem sananaba gi lupa koti kunipa long kaithokrai bo pham sidadi pom kamaina yengbe jengbu phai milising ani makhai romni makhoina pambana pamaiba lupki sina moina pamasina moi kem taret sabiu haibani kem taret sabase kem ohum gata sabagi lupa crore kunipan ga mautra mapan mase kairi hai asi sabasiga moi amuka mu akomoda moi soida tisu sabina mahairam musu jai chumi UNLF ki Pambai Bukui and Moina overground the Ladana, Bharat Sarkar ga peace talk the pay, peace talk I like it. Pajay, Tobi Kotpa, Yam Pajana, Yamna Matikchaba leader ni, Haji Matang the Bharat Sarkar ga Koigam, Pajana Mari Lenita Bajade, Tanda Punamak, Pajana in Tapna Tangdulitana, Tapna Tona Tanbu, Kani Jabu. A example of the PJK must be a second Mangatang Adum permission Lorga. In tap na koi myam punna tandrabadi ngase IM NSN IM se matamamda pamam de mina ako mada makoi leaders sigi maki capability maki influence maki tobunga masakti myam lakpadi matang tawna ngase punamak subdivision ama oibadigi district ama eramba Nagaland ka se independent phangbagi khajik ta ngaire khongap am khata ngaire Aji moine ngangi mase 371A article sigo thodo kendune India da mapam amatta da leitaba mapam odoni Kashmir gi akoi gi 370 article digi hena kanba 371A article sini asini moi adadi Delhi government na kariguma parliament digi or Rajya Sabha di pass tawna government direction piribasu Nagaland government na immediately accept tawde any order or the any circular lakpada Nagaland government that house the puthokni mase kone accept to buja abra jadabra ko de chanabra chunadabra jengaga house the deliberation tawraga mase akomada moine mase jabadun loguni jadabudun no we don't accept this doesn't come within the ambit within the power of the Nagaland 371A gi the India government tharak pasmase koi accept to de na tawi aduna district amadi ngasini independent tan gi dore aduna hojik leriba underground group punamak I could lo nai I hangachage tobiriba lepak ngapiri punamak I appreciate I salute all of you tobutedi Bharat Sarkar the bargain akoi toba Bharat Sarkar the independent one country amadigi group tigi ngang narba don tobiri ngaktani the Bharat Sarkar negotiation tobujaba angak pada ko heavy price piu hai na ko tobujaba taksan si proper channel the pambai lukna milishingani makhairom ne na khangjibada si mayam punamak si puthorga jo overground la wari sanabo khormato this is really highly appreciable ai thagachai aduna moigi kem sabai to masi pire se ohum kem minute tare ke manungda mafam da haibani jiri ka sujauri kakching ka sujauri mafam te sujauri khotna du mathang da soidna muko mari mu soidna tar paisa se pir kadra haibagi maset takshan bai matung da lei masa muko mokoi ga wari sabatun jada no immediately koi sitaret pambani ohum gata piri matung da pibi gadra hai hangar piba hai bese masima yam darkar lei jamna adamment su obitadra phajana ing tapna tawraga akoi gi hajik lei phibam se gi khadik tadi akoi ba wang na pokhat pa jaba Bharat Sarkar di phangbu jaba kharatang di status lei ba koi chanabi ji lei ba sidyam wanda handagre ning tambale pam le mase ko secret state ta akoi ipa ipu sungsina ko gyam wangmani gi bidugi kari se khalu da ba
निंगथौ पामने से मोन खरा पामददी मोन चीफ मिनिस्टर ओनिंग तौबदगी गिरि गिरि तक्सन गिसिगा सी ग्रेट एबा थर्ड क्लास ने सी ग्रेट है स्टेट थंबिरंबा निंग तंबलेपाक अम लेरंबाबू थोदोक खंदोक लेपाक म थाक वांग नती स्टेट की वांग लेगिदब से स्पेशल प्रोविजन पीदन के हम लेगिद लेहलमदना अखोइ से सी ग्रेट थर्ड क्लास पीपल इपाई पुसिंग थर्ड क्लास पीपल मकोइनी चीफ मिनिस्टर फम्मुनबदा निंगधौ नमधरग चीफ मिनिस्टर ओइनबई तानबदा सी ग्रेट ओरस अखोइ यारे अखोइ सोइ तरोगे हाइदना अखोइगी बुद्धचंद्र महाराज पु शिलोंग की रेड लैंड मापु मसाबु पुंदी है खाक्तना नोने भारत सरकार नंफुद से सोइतौ है तौहनगिबदो मर्जर एग्रीमेंट की मानो ये यादे से तौरोय पब्लिक तानगन है मतम सुंपी पीगदबा मई कथत्र मापु नुंगदांग मापु लेहनगी इसिंग पीदद्र मापु लेहनगी मापु धमकी तौन लगे राजभवन भाव चटके ओनली किलोमीटर अमा खक्तनी गाड़ी ने चपदे मिनट अनि खक्तनी रेड लैंड की गवर्नर हाउस हार्डली हाफ ए मिनट अथुबौ चलंदना नंग धमकी तो नंग सोइतौ जारे तौ जमोन टाइप तो नंफुद सोइतौ तको को इपाई पुसिंग मधु फंगबदिगी अमु चीफ मिनिस्टर तानमदि को थर्ड क्लास पीपल थर्ड ग्रेट लेम सी ग्रेट पड़कपनी मी ओइबो अति कंट्री अति स्टेट वन मतारबदि अकोइ मणिपुर निंगथौ लेम स्टेटस थाक वांग स्पेशल ग्रेट लेम मदमने अदो कोई इपाई पुना तौब तौबिरमद्रे अदुन कोई थर्ड क्लास पीपल ओरमी थर्ड क्लास थिंग ngasi कोई स्टेट फंगुत ngairi 1972 अंगपनि फॉरेन कंट्री में ओरमबदो अखोई पुनमुत हंदरग अमुक कोई चांदू है जी हुजूर है ngasai चले हे तौबदो अदुमाइन तौरुम किवदे सोई किबनी अदु masi पामैन पुखलिबे से मानमु रिक्वेस्ट शोन तौर कि मासे इंग तप लीडर मई उब फंगी ऐसे मागी फंक्शन में ओकेजन द ओवरग्राउंड ओरबन कोई कोऑर्डिनेशन चचरई ऐसे मई वही में हाइबियोनि हाइजरमी अदु मिस्टर पांबई कोई चिना कोई उनगी भजन हमको तक्सन बिउ भारत सरकार वाड़ी भजन सबिउ इंग तपना सारिंग भजन अदुन पुखरपिउ मणिपुर से चिंगटपिउ अखोई मणिपुर लेबाकपु अमुक हानि फिल्म दे खतन वांग चिंगलपिरमु हाइबे समतंग थागत लोनना ए थमजेगे पांबई दा ए तगसरी पाउ न्यूज एनालिसिस सेंबे पुनफु अरोइबो होइना अमुक नै कोक नना खुरुमजरी अमदे पामुसु अमुक नै इकाइ खुनुबसरी पाउ थागचरी दोंबसु